Ndagushuje kandi nongeye kwifuriza amahoro n'amahirwe. Je nitwa Peter ngo hayi ikaze kuri uyu muyoboro wacu Ijwi TV i Kigali mu Rwanda. Turi ku isaha y'isa 12 ngo hayi ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Reka tukibimburire ku ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro naguteguriye. Kigaruka kubiri kuvugwa mu Rwanda, turerekeza muri Afrika ndetse tuze no kwambuka imigabane wa Afrika, twerekeze n'ahandi hakurya y'imipaka ya Afrika, turebe uko byifashe by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbitangire mu ngingo z'ingenzi naguteguriye, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyo kiri gutangaza ko abanyarwanda bakoresha serivisi zo kuboneza urubyaro bakomeje kwiyongera. Mu gihe cy'imyaka 5 bakaba bageze kuri miliyoni 2, bivuze ko bazamutseho ikigero kingana n'abantu bangana na ibihumbi 450 kugira ngo bagere kuri uwo mubare. Ndajya mu butabera kandi ndibukubwire ku rubanza rwa Beatrice Munyenyezi uri muraburana mu rubanza aregwamo ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi yakurikiranweho. Ni mwiburanisha mu bujurire ryakomeje ku itariki ya 24 ni ku munsi w'ejo hashize ngo mu rukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Uru rukiko rukorera mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ni mu karere ka Nyanza. Ndaza kwerekeza kandi ku bindi biri kuvugwa hirya y'imipaka y'u Rwanda, nderekeza mu gihugu cya Zambia, aho leta muri iki gihugu yasabye urukiko rukuru rw'i Pretoria mu gihugu cya leta ya Afrika y'Epfo guhagarika umuhango wo gushyingura uwahoze ari perezida w'iki gihugu muri Repubulika ya Gatanu. Uyu ni Dr. Edgar Lungu Changwa witabye Imana ku itariki 5 z'uku kwezi, akaba yaraguye muri kino gihugu. Gusa hakaba hari ibibazo hagati y'umuryango we ndetse ni igihugu ku bijyanye no gushyingura uyu wahoze ari umukuru w'igihugu. Ndibuze no kwerekeza hakurya cyane y'imipaka ya Afrika, nkubwire ko Perezida Donald J. Trump hamwe na Perezida w'Uburusiya ukorera i Moscow Vladimirovich Putin ngo batarimo bumvikana ku bufasha bashobora guhanahana mu gukemura ikibazo cya Irani n'igihugu cya Israel. Reka nitse gato hanyuma ndagaruka twinjira muri iki kiganiro ku buryo burambuye, aho turi bugihere kubiri kuvugwa mu Rwanda, tukaza no kwerekeza no ku bindi nkubwiye biri kugenda bivugwa hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi. Kibimburiye kubiri kuvuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, iki ni ikigo gisanzwe kizwi mu magambo y'impine nka RBC, kiri gutangaza ko abanyarwanda bakoresha serivisi zo kuboneza urubyaro bakomeje kwiyongera, kuko kuva mu myaka hafi 5 ngo ishize biyongereyeho ibihumbi birenga 450, bituma bagera kuri miliyoni 2 bose bayobotse ubu buryo bwo kuboneza urubyaro mu Rwanda bwashyizweho mu buryo butandukanye bujya bwifashishwa. RBC igaragaza ko muri rusange umubare w'abahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro ugenda uzamuka mu Rwanda, kuko umwaka w'ingengo y'imari warangiye wo ku itariki ya 30 Kamena umwaka wa 2020 ngo wasize abanyarwanda baboneza urubyaro ari miliyoni 1,600 n'abantu 32 n'abantu 18. Mu mwaka w'ingengo y'imari wakurikiyeho mu kwezi kwa Kamena 2021 bageze kuri miliyoni 1,700 n'abantu 51 n'abantu 899. Bigeze mu mwaka wakurikiyeho 2022 baba abantu miliyoni 1,835 n'abantu 708 babonezaga urubyaro mu gihugu hose. Mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kamena umwaka wa 2023 wakurikiye uwo nguwo, abanyarwanda bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bageze kuri miliyoni 1,900 n'abantu 27,000 n'abantu 230. Bigeze muri Kamena y'umwaka ushize w'2024 bagera kuri miliyoni 2,075 n'abantu 178. Kuva muri Nyakanga y'umwaka wa 2024 no kuvuga muri uyu mwaka w'ingengo y'imari uri kugana ku musozo kugera muri Werurwe y'umwaka wa 2025 uyu turimo,
abanyarwanda bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bageze kuri 2,290,000 n'abantu 570. Iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko muri abo baboneza urubyaro abenshi ari abagore, ariko hakaba n'abagabo bahabwa iyo serivisi mu gihe bifungishije burundu ibizwi nka vasectomy, n'abakoresha agakingirizo birinda gutera inda. Mu bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro abenshi ni abazihererwa ku bigo nderabuzima kuko bagize ijanisha rya 85%, mu gihe abagera ku 9% bazihererwa ku mavuriro y'ibanze. Abandi bagize ijanisha rya 3% by'abahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro mu Rwanda bazihererwa mu bitaro bya leta, naho 2% bakaba aribo bazihererwa mu mavuriro yigenga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko isuzuma ryakozwe rishingiye ku baboneje urubyaro kugeza muri Werurwe y'umwaka wa 2025 yuturimo, rigaragaza ko uburyo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge aribwo buza ku mwanya wa mbere mu gukoreshwa n'abanyarwanda abenshi. Imibare yo muri Werurwe y'uyu mwaka igaragaza ko abanyarwanda baboneza urubyaro bakoresheje inshinge bagera ku ijanisha rya 31.5% by'ababoneza bose, bagakurikirwa n'abakoresha uburyo bw'agapira gashyirwa mu kuboko k'imyaka 3 bangana na 25%. Uburyo bukurikiraho mu gukoresha cyane ni ubw'agapira gashyirwa mu kuboko k'imyaka 5 bukoreshwa ku ijanisha rya 17%, bugakurikirwa n'ubw'ibinini birimo umusemburo wa estrogene n'uwa progestine n'ibirimo umusemburo wa progesterone, gusa bikoreshwa ku ijanisha rya 16.8%. Ubundi buryo mu Rwanda bukoreshwa mu buryo bugereranyije munsi y'ijanisha rya 3% harimo ubw'agapira gashyirwa muri nyababyeyi bugakoreshwa n'abagera kuri 2.3%, naho agakingirizo k'abagabo gakoreshwa n'abagera kuri 2.3%. Uburyo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu mu bagore bukoreshwa n'abagera ku ijanisha rya 1.7%, naho uburyo bwo konsa bwo bukoreshwa n'abagera kuri 1.3%. Hari kandi uburyo bwo kuboneza urubyaro mu Rwanda bukoreshwa n'abari munsi ya 1%, harimo kwifungisha burundu ku bagabo bukoreshwa n'abagera kuri 0.3%, n'ubundi buryo bune butandukanye bwose hamwe bukoreshwa n'abagera kuri 1.8%. Iki kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko mu kuboneza urubyaro hakiri imbogamizi zo kuba mu mavuriro yigenga adatanga izo serivisi ku kigero cyiza, ndetse mu mavuriro yashinzwe n'amadini n'amatorero ntibatanga iyo serivisi mu Rwanda. Hari kandi ibigo nderabuzima n'ibitaro hafi ya 20% y'ibiri mu gihugu hose usanga bidafite uburyo bwose bugize serivisi yo kuboneza urubyaro, bigatuma hari ababura ubwo bisangamo, ndetse n'ikibazo cy'abakozi bo kwa muganga aba adahagije. Ibyo byiyongeraho abana ababyara bakiri bato nabo bafite ijanisha riri hejuru, kandi bamwe muri bo bakaba bataboneza urubyaro. Mpindure ingingo nerekeze mu butabera, nkubwire ko Munyaneza Jean Damascene alias Sadamu na Nshimiyimana Jean Damascene bafungiye mu igororero rya Huye batanze amakuru ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Umudamu Madame Beatrice Munyenyezi akurikiranweho ni mwiburanisha mu bujurire ryabaye ku munsi w'ejo hashize mu rukiko rukuru, urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rukorera mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwongeye kuzamura ijwi bushimangira ko Beatrice Munyenyezi akwiye kugumana igihano yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyo gufungwa burundu. Hibutswe
hibutswa ko mu byaha ashinjwa harimo n'ibyo guhagarikira ifatwa ku ngufu no gukorera iyicaruboza abakobwa b'abatutsikazi kuri hoteli Ihuriro yari mu mujyi wa Abotare mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mu iyicarubozo bivugwa ko yabakoreye harimo kubaca bimwe mu bice ndangagitsina akoresheje amapensi n'ibindi bikoresho, aho bamwe byabateye kuva amaraso adakama bikanabaviramo urupfu. Ubushinjacyaha bwongeye kandi kuvuga ko ibimenyetso bishya byatanzwe mu bujurire kuba byarafashwe nk'iperereza rishya mu mboni z'ubwunganizi atari ko biri, ahubwo ari ibindi bisobanuro bishimangira ubuhamya bumushinja. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Madame Beatrice Munyenyezi yari yarashyize umuhate mu itegurwa rya jenoside, aho yanitabiriye amahugurwa yo kurashisha imbunda ndetse no gukoresha intwaro gakondo yabereye mu ishyamba rya kaminuza na mbere y'uko jenoside nyirizina itangira mu mwaka w'1994. Iyi ni jenoside yakorewe abatutsi. Humviswe n'abandi batanga buhamya muri uru rubanza, abo twahereyeho tukubwira barimo Munyaneza Jean Damascene alias Sadamo wari umubaji mu gihe cya jenoside, Nashimiyimana Jean Damascene wari umunyonzi. Bumviswe nk'abatanga amakuru, izina bahabwa kuko bakatiwe burundu. Bombi bakomoka mu cyari segiteri Nkubi, ubu ni mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye. Bose bakaba bahuriye ku kuba barakatiwe gufungwa burundu. Bashinja Madame Beatrice Munyenyezi ko ari mu batanze amabwiriza yo gushinga bariyeri ku Mukoni afatanyije na Dr Munyemana Sostene. Bamushinja kandi ifatwa ry'umubikira kuri bariyeri yo ku Mukoni, aho Munyenyezi yavugiye ko we atari bumucike kuko amwiyiziye neza maze amwuriza imodoka imwerekeza kuri hoteli Ihuriro, aho yaje kwicwa arashwe na Madame Beatrice Munyenyezi nyuma yo gusambanywa n'interahamwe nk'uko byahamijwe n'uyu mutangamakuru Sadamu yakomeje ashinja Munyenyezi ko yitabiriye inama yakoreshejwe na Radio RTRM mu irango bareba ko igikorwa cyo guhiga abatutsi gihagaze mu mujyi wa Butare, maze Madame Beatrice Munyenyezi ubwe afata ijambo avuga ko ukubura umwanda atawusubiza mu nzu, aho ngo yashakaga kuvuga ko uzahisha umututsi wese azajyana agomba gupfana nawe. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryasojwe hatangajwe ko rizakomeza ku itariki ya 29 no ku itariki ya 30 no ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'2025, aho hazakomeza kumvwa abandi batanga buhamya 12 bo ku mpande zombi. Madame Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mata y'umwaka w'2021, akatirwa gufungwa burundu muri Mata y'umwaka w'2024 n'urukiko rwisumbuye rwa Huye, ahita ajuririra icyo cyemezo. Reka mpindure ingingo mve mu butabera ariko nanave mu gihugu cy'u Rwanda nerekeze ku bindi biri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Mbere yuko nerekeza kuri ibi biri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda, ngiye guhera ku biri kuvugwa hano ku mugabane wa Afurika. Reka mbanze nitse gatoya nsome ku mazi ingaruke twerekeza mu bindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Leta ikorera i Lusaka ni mu gihugu cya Zambia yasabye urukiko rukuru rw'i Pretoria muri leta ya Afrika y'Epfo guhagarika umuhango wo gushyingura wahoze ari perezida wa Repubulika ya gatanu Dr Edgar Lungu Changwa witabye Imana tariki ya 5 z'ukwezi kwa Kamena umwaka w'2025. Uyu mu perezida wayoboye igihugu cya Zambia Dr Edgar Lungu yayoboye kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2021. Yapfiriye mu bitaro biherereye mu murwa mukuru i Pretoria muri Afrika y'Epfo azize uburwayi butatangajwe ubwo ari ibwo. Umuryango w'uyu mugabo Dr Edgar Lungu
wafashe icyemezo cyo kumushyingura mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo kuri uyu munsi w'itariki ya 25 z'ukwezi kwa Kamena, nyuma yaho utumvikanye na leta ikorera Lusaka ku murwa mukuru w'igihugu cya Zambia kuri gahunda yo kumushyingura mu cyubahiro agomba nk'umukuru w'igihugu wayoboye leta ya Zambia. Intumwa nkuru ya leta y'iki gihugu cya Zambia yitwa Murilo Kabesha ku itariki ya 24 Kamena yagejeje ikirego mu rukiko rukuru rwa Pretoria muri Afrika y'Epfo arusaba guhagarika gahunda yo gushyingura uyu wahoze ari perezida wa leta ya Zambia Dr. Edgar Lungu kugeza igihe impande zombi zizakemurira ibyo zitumvikana. Aho Kabesha yagaragaje ko Dr. Edgar Lungu akwiye gushyingurwa mu gihugu cya Zambia agahabwa icyubahiro cya gisirikare nk'uko amategeko n'umuco by'igihugu cye bibi iteganya. Yasobanuye kandi ko gahunda yo gushyingura wayoboye igihugu cya Zambia itegurwa na leta ikorera Lusaka ku murwa mukuru kuko ari igikorwa cy'igihugu, bityo ko kiba kireba abaturage bose b'igihugu cya Zambia aho kuba umuryango we gusa. Kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 25 Kamena urukiko rukuru rw'i Pretoria ruri kumva ikirego cya leta ya Zambia mu gihe bamwe mu bagize umuryango wa Dr. Edgar Lungu bo bakomeje imyiteguro yo gushyingura uyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Zambia. Mpindure ingingo nerekeze ku bindi biri kuvugwa hakurya cyane y'imipaka ya Afrika. Nge mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu kiyobowe na kizigenza Perezida Donald J. Trump ari kuvuga ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimirovich Putin ukorera i Moscow yamuhamagaye amubwira ko yamuha ubufasha bagakemura amakimbirane ngo ari hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cy'abasioniste cya Israel, we akamukurira inzira ku murima akabyanga. Ibi Donald J. Trump yabitangarije itangazamakuru ubwo yari yitabiriye inama ya OTAN kuri uyu munsi w'itariki ya 24 y'ukwezi kwa Kamena mwaka wa 2025. Uyu yavuze ko Putin ngo yamuhamagaye amwizeza ubufasha ariko amubwira ko atabukeneye ahabe na gato. Yagize ati Putin yampamagaye ambwira ko ashaka kumpa ubufasha kuri Iran ariko namubwiye nti oya ntabwo nshaka, ahubwo ni wowe nkeneyeho ubufasha kugira ngo amasezerano hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara mu gihugu cya Ukraine agerweho. Birababaje cyane kubona abasirikare bagera ku 6,000 barapfuye mu cyumweru ugishize. Ibi Donald J. Trump abitangaje mu gihe Uburusiya bwanze ubusabe bwa Ukraine ndetse n'abahuza b'ibihugu byombi bo mu burasirazuba bwo hagati bwo gutanga agahenge k'iminsi 30 nta kurasana kuri kuba hagati y'ibyo bihugu. Uburusiya bwasabye gutanga ubufasha ku kibazo cya Iran na Israel buri gukomeza umubano n'ubuyobozi bwa Tehran bukorera muri iki gihugu cya Iran cyane cyane mu bya gisirikare. Kuva ubwo bwatangizaga intambara yeruye muri Ukraine, Iran yohereje muri Moscow drone z'intambara zo mu bwoko bwa Shahedi zibarirwa mu bihumbi, ari nazo zikomeje kwifashishwa mu bitero Uburusiya bugaba mu gihugu cya Ukraine cy'abaturanyi ibabo. Ibi bihugu byombi kandi bikomeje ubufatanye mu guteza imbere porogaramu zabyo zo gukora intwaro kirimbuzi mu gihe bihanganye n'ibihano bikomeye byashyizweho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biyobowe binarangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe n'uyu mugabo Donald J. Trump uri kuyobora muri iki gihe akaba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
nyemerera ngiye gushimire we tubanye kuri uyu mugoroba muri iki kiganiro nari naguteguriye. Reka ngicumbikira dusubire ejo ku munsi wa kane w'icyumweru, hazaba ari tariki 26 z'ukwezi kwa Kamena umwaka w'ibihumbi 2025. Nge nitwa Peter, gushimiye ko abanye natwe kuri uyu munsi w'iyi tariki ya 25 hano ni ku Ijwi TV. Reka dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro tuzaba twaguteguriye ku munsi iwejo. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 89 89 24 78. Advertise with me professionally.